ijoro ryahise Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko agomba kwisubiza Goma, Bukavu, Rucurumasi ndetse n'ahandi hose ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Tayari amakuru atugezeho ubu ngubu nuko FARDC iri mu kazi kose. Tayari ngo yamaze gufata abasirikare bagera muri 16 ba M23 bamanitse amaboko, bayamanitse abandi 23 bakekwaho gufasha M23 nabo batabwa muri yombi nkuko FARDC yabitangaje. Byagenze bite rero? Reka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko abarwanyi 16 b'umutwe wa M23 bamanitse amaboko ku ngabo za leta ndetse abandi 23 bakekwaho gufatanya n'uwo mutwe bafashwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nkuko Lieutenant Mark Elongo umuvugizi w'ibikorwa bya Sokola abivuga. Bamwe mu bafashwe babonetse mu gace ka Rubero kandi bamwe muri bo bemeye ibyaha. Mu barwanyi bamanitse amaboko harimo abari barashimuswe ku ngufu ubwo M23 yafashe uturere dutandukanye bavuye mu mashyamba bazanye imbunda 6 n'imyenda ya gisirikare. Umwe muri bo witwa Kambale Kadule yagize ati nari mwarimu ikibirizi bamfashe ku ngufu ngarutse ku ishuri banyohereza mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare Icanzu. Nyuma y'amezi 6 banyohereje Imbingi niho nafashe icyemezo cyo kumanika amaboko no gusanga ingabo za leta ubundi mu maboko y'ingabo za Kongo kandi nsaba n'abandi barwanyi batazuyaza kuva mu mutwe wa AFC. Lieutenant Elongo yasabye abandi barwanyi bose kumanika amaboko abibutsa ko ari ku nyungu z'igihugu yanihanangirije by'umwihariko abashya bashyizwe mu mutwe ku gahato nyuma yo guhabwa imyitozo ya politiki irumangabo. Yagize ati abari mu ngabo z'umwanzi nibamenye ko igihe kigeze cyo kumanika amaboko imbere y'ingabo z'umutekano. Abasirikare bose bashimuswe nibibuke indahiro yabo yo kurinda igihugu cyacu. Guhindukirana abaturage no guca iryera indahiro yabo. Bakagombye gukora ibishoboka byose ngo basubire mu ngabo z'igihugu. Iyi nkuru yongeye kwibutsa izindi nyinshi z'abarwanyi bamanitse amaboko kuva M23 yongeye kugaruka umutwe ushinjwa gukora ibikorwa by'icarubozo no guhohotera uburenganzira bwa muntu mu bice igenzura. Iyo ni inkuru ya Actualité.cd ni ikinyamakuru cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kikaba kivuze rero ko 16 bamaze kumanika amaboko mu gihe 23 nabo bashinjwa gukorana na M23 nabo bakaba tayari bamaze gutabwa muri yombi. Mbibutse ko M23 yongeye guca agahigo aho abasirikare 9,000 bamaze kugraduatinga ko bamaze abasirikare bidasando ba AFC biteguye rero guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa. No kuvuga ngo hari ibintu abantu batari kumva neza cyangwa batari gusobanukirwa. M23 iri kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bw'abasirikare ndetse no mu buryo bwa technology. Amakuru ahari rero nuko abasirikare bamaze kuba benshi, hari 9,000, hari 7,700 birenga bya graduates mu minsi yashize. Ubwo n'abantu cyangwa abasirikare 16,000 basanga abandi benshi bamaze iminsi bagenda bagaragara basoza imyitozo ya gisirikare. Reka tugaruke kuri abangaba 9,000. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryatangaje ko muri iki cyumweru dusoza abandi bakomando hafi 10,000 basoje imyitozo ikazi bamazemo amezi biyongera ku bandi basaga 7,000 batorejwe mu kigo cya Rumangabo bamuritswe mu kwezi gushize. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka abinyujije kuri X mu rukerera rwo kuri iki cyumweru yavuze ko umuhango wo gusoza amasomo ku bakomando bashya barenga 9,350 wabereye ku wa gatanu itariki ya mbere ukwakira 2025 Icanzu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aba basirikare bigishijwe kurasa tekinike zo kurwana n'umwanzi, mwegeranye imikino njyarugamba, amayeri y'urugamba n'akarasisi kari ku murongo katarimo akajagari nka ka Kinshasa.
uyu muhango wabereye Icanzu kimwe n'uwabereye Rumangabo wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za ARC Armée Révolutionnaire Congolaise General Sultan Makenga wongeye kubasaba kurangwa na discipline n'ubutwari bagaharanira kubohora Kongo n'abanyekongo muri rusange. Mu ijambo rye yagize ati igihugu cyacu cyasenywe igihe kinini na guverinoma ya Kinshasa iyobowe na Tshisekedi. Ubutegetsi busenya igihugu busahura bwica abasivile uko bushaka bitewe n'ubwoko n'amasura yabo, bukagira abanyekongo impunzi, bukagira igihugu cyacu umutungo bwite. Niyo mpamvu M23 AEC yahagurutse kugira ngo ihagarike iyo miyoborere mibi kandi izana impinduka mu gihugu cyacu. Muriteguye? Ati turiteguye. Yongeye kugaragaza ko intego ya ARC M23 ari ugukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, aho yagize ati bagenzi banyu bamaze koherezwa mu bindi bice barimo gukora akazi keza cyane, namwe muzoherezwa yo kubafasha no gufatanya kugira ngo dukureho ubutegetsi bubi. Murankurikira? Bati yes afande. Yakomeje agira ati igihugu cyacu gikeneye kubohorwa, abanyekongo bose uko bangana bakeneye kubohorwa, kandi niko kazi kacu nk'umutwe wa M23 nk'igisirikare cya ARC. Niko kazi kacu tugomba gukora kugira ngo kubona icyubahiro, twongere kubaka igihugu cyacu kandi abaturage bacu babeho mu cyubahiro bafite igisirikare gikomeye cya kinyamwuga kandi cyegereye abaturage. Umugaba mukuru wa ARC yakomeje asaba izi ngabo kwirinda ruswa, ivangura, ibiyobyabwenge no gufata ku ngufu kuko ibyo bikorwa bitazigera byihanganirwa mu gisirikare. Yagaragaje ko hakenewe ingabo zifite ikinyabupfura kandi zegereye abaturage. Ngira ngo aya magambo yavuze muribuka inkuru twabagejejeho y'abasirikare bakomeye ba M23 batawe muri yombi. Dukomeze. Ibije nyuma yuko tariki ya 14 Nzeri 2025 AFC M23 yari yerekanye abakomando bashya 2437 mu muhango wabereye mu kigo cy'imyitozo cya Rumangabo. Aba bari bagizwe n'abahoze ari abasirikare ba FARDC binjiye mu gisirikare cy'iminduramatwara cya Congo ARC Armée Révolutionnaire Congolaise mu gihe cyo kubohoza imijyi ya Goma na Bukavu, ndetse n'abarwanyi bahoze ari Mai Mai Wazalendo n'abasirikare bashangira ngo tayari muravyumvira uko ibintu byifashe, uko M23 ikomeje kwitegura nyuma yuko FARDC itangaje ko ari abasirikare bayo bagera muri 16 bishyikirije FARDC, bamanitse amaboko bakavuga bati twishyikirije FARDC, ndetse hakaba n'abandi basirikare bagera kuri 23 batawe muri yombi, bamwe ngo muri 2700 bari bamaze gupasinga, bagraduatinze bapasinze. Ibi rero bireta bitwereka ko M23 ifite abasirikare ifite abasirikare benshi ku buryo bukomeye, ku buryo bigoye ko FARDC izabatsinda kandi bafite discipline. Bibutse ko FARDC niyo M23 yakwibaka byagorana ko yabarusha abasirikare, ariko igisirikare cyakubise abanigoma, ngira ngo murabyibuka neza, cyari igisirikare cyiteguye neza ku buryo budasanzwe. Nibisanzwe rero ni wa musore wanyu Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bageza amakuru menshi agiye atandukanye. Amakuru ndi kubagezaho akaba yibanda ku makuru ya politike na diplomasi, geopolitique ndetse n'andi menshi agiye atandukanye muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, Burundi, no kuvuga ngo akarere k'ibiyaga bigari kose turakajagajaga tukabagezaho amakuru abagenda agerwaho. Ndabakunda cyane muri abagaciro.